ukufuna ingonyolo uyise wethwasa okuthiwa lishawe ugobela walo laze lashona kubanga inyama yenkukhu kuthiwa iphekwe yithwasa ngaphandle kwemvume. Ithwasa uMnumzane Njabulo Mthetho leminyaka ngo-26 wasebhubhubhu kwesakamthetho empangeni ubethwasa esigodini sakwaSoya ngasoShwashweni ngaphansi kwenkosi eyodwa. Ngokutholakala kwephephandaba iso lezilo ngesonto ithwasa lipheka amaqatha enyama yenkukhu kagobela walo ngaphandle kwemvume emasontweni adlule. Kuthiwa ugobela wavuka indlobane washo ukuliqeda ithwasa walishaya laze lashona emzini wakhe. Kuthiwa-ke kutholakala isidumbu sethwasa sidindelezile ecibeni legazi kubonakala ukuthi-ke lishawe kanzima laze laphangalala. Uyise kamufi uMnumzane Jabulani Mthethwa uthe-ke indaba yokuthi babange inyama ayikho. Yena-ke usola ukuthi ugobela ubeke nomona ngoba idlozi kamufi belinamandla kakhulu ledlule elakhe. Cha-ke kufanele-ke akhulume nje yena ngoba-ke usachasha ngesithupha okwamanje. Ayikho-ke indaba yokuthi babange inyama. Ngiyasola nje uvuke umona ngoba kumfana wami enamandla kakhulu kunaye. Ngiyacela kumthetho ungilekelele lo muntu kaboshwe kakhulu futhi ngifuna aphuce amalungelo okusebenza ngabantu, kusho-ke uMthethwa. UMthethwa uthe umfana wakhe bese kusondela ukuthi aphume ayoqala ukusebenza noma-ke ayaqala ukusebenza ngoba-ke ubesehlala izinyanga eziyisishiyagalombili ephehlweni. Uthe-ke simshaqisile lesi sigameko ngoba ubengakaze ezwe ukuthi baphathene-ke kahle akabaphathene kahle ngaphambi kwaso-ke yiso-ke esola umona. UMthethwa uthe indodana yakhe ingcwatshiwe kodwa-ke into eyomnika ukuphumula emoyeni ukuthi-ke kwenzeka ubulungiswa. Ukhuluma amaphoyisa KwaZulu-Natal uMnumzane Constable Robert Nentutunda uthe-ke udaba lusenkantolo. Mina-ke ukungena kwethu ngizofisa ukuthi ngezovo lakho nombono wakho uzokucabanga ngani ngalolu daba. Hlangana phakathi ku-comment section ungakhohlwa ukucinezela usubscribe uzokwazi zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel.